edlulayo. Yes. Mawuhamba ngemoto edlulayo, masho kunenkinga kumbe sho kunendlala. Yeah. Uyayidayisa. Uyayidayisa njengoba ubona sinje. Sikhona apha nje. Ukulima kwakhona abelungu babuye eEurope babengabuye ukuthi bezotshona bejayive egoli. Lento le ebizwa kuthiwa immigration, ukumigrate is not okwabantu, even izinyamazana ziyahamba zitshintsha indawo ngenxa yani yamadlelo. That's why usibona sikhona apha sibuya ngalapha esibuya khona ukuthi sizobukela iTV kumbe sijona sijayiva egoli noma sizobukela ama-building ayakho ngabelungu. No, sasibuyela ukuthi sidinge ini ukudla, sibonga inyawo zethu ezasiletha khona, kungasho inyawo zethu siyabe singekho khona. So baba Msebele bengicela ukubuza la. Njoba imbambayela le ingaka so ilijode elikhulu. Idlula abanye amakhabe ngisowabona emasimini. Ukhona yini imvundiso ofakayo yini ukuthi le imbambayela le izibe ngaka noma i-natural inhlanyelo yakho? I-natural plus ukhula lolo lubona lapha anduchisi andulahli, yiwo umkuba engiwusebenzisayo ukuthi umhlabathi wami ube njani, ukhone ukuhlala izilimo, ube nobudlelwano nezilimo. Uyabona into yonke le engayithola la ehlabayo yonke le kumbe bathi ngumhlaba ngubo konke lokho kuhlabayo lokho ngakuthola ngabanikazi bendawo le. So yibo omakhelwane bami abanginikeza ukudla, ngoba manje uyanchisa linto kufana lawe ubuya lapha obuya khona kumbe sithi ubuye ePlumtree. Ma ubuye ePlumtree usuka kwenye indawo awungeke ubulale abantu basePlumtree, ngoba ma ubulala abantu basePlumtree awusena information. Yikubona abantu besindebeleni bathi befike ePlumtree endaweni la ethiwa kuseDombodema, babefika bephethe imikhonto ema-resettlement la okubizwa kuthiwa kuseminigawu eChompani eMalitikwe. Bathi befika bathathela amakhalanga inkomo. Amakhalanga asho abantu ababesilwa ababeyazi impi kuze kuphuma igama lelethi insumbelume. Amadoda la ahlala ethwele izinduku ngesikhathi kuthiwa kulento ethiwa insumbelume, kuthiwa ibhatshela ngesilungu. Amakhalanga kulesinye isihlahla esifana lembabazane esikhona kuleyana intaba leya. Babethi ma kufika isitha sizobathathela inkomo, babegijima bebhoda kunento lethiwa imikhandlu kumbe ngithi ama-passage ngesilungu. Babethi ma befika lapho kule sihlahla lesiyana bekhothama bonke ngokwazi kwabo ukuthi ihlahla seDeleza. So lamandebele athi efike ewela phezu kwani kwesihlahla lesiyana wawubathola after 2 minutes ma beloku bedinga lana amakhalanga begcine sebebale kuthola sebevuvukile beze belahle nani nemikhonto. So omunye nomunye unento alwa ngayo. So mina into lezi ezilapho even ngingekho abanikazi bendawo batholela abanikazi bendawo kufanele ukuthi nginjani ngibahloniphe. So into engiyenza umquba iphinde inginikeze ini. So ma ngingekho la mina ngila security kusesigangeni kungabuya abantu abangu100 betshone begubha ibhutata ngendlela yokuthi ungabuya lapha ungakwazi njobani ubona ukuthi makho nje uvali so uvaliye bona abanikazi bendawo amevala security la wena ma ubuye ungena ugqoka isutu kumbe ugqoka into oyigqokileyo so uhlakiwe for security reasons. uNkulunkulu owanikeza ama security not ukuthi engiwabhadalayo ngoba mina ngisahamba ngenyawo but ngendlela yokuthi many ways of killing what a cat. That's why bona abantu basurvive ngecorona. Imithi le ibiya kubo Johnson kubo Gilbert eAmerica le, but thina besiphuza imsuzwane nabo khona le bathi nabe complain ukuthi imsuzwane ayichekwanga ayikho ku World Health Organization ngendlela ukuthi babekwazi ukuthi sinobuhlakani obuthile ezivele simunikezwe ngubani uNkulunkulu. What is the point othi wena uyegeza ngeshampoo malumami uyithenga ishampoo enza 1000 ulala ungadlanga abantwana bakho belale beyatha wena ukuthiwa usmart unguhalakatsha. uMankunzane khona because uMankunzane is the best shampoo. Ndicho echahoho is the best shampoo in the world. Yes. So that's why bona babephema abadala babefana labo Chaka wakobhera ngusasibonela kuye lo baba lwana othiwa nguSathap Mankwankwe ebizincwadi othola bele miqhekezo babegeza ngoMankunzane. uMankunzane ufana nentanga zensango for bathi okuglowa inwele kumbe bathi food grow something like that. So izinto ezinjani okufanele ukuthi size understand. Mina ma ungangena la uqeda nje maybe sithi uqale wagubha ibhutata waligcwalisa i20 liters njengale enginayo uyagcwala inzala leso utshona uhlezi ezihlatheni ilanga lize liye njani liyetshona laselokishini lapho ohlala khona susesaba ukuya njani uyafika ngoba wena uyabusunamathelwe ngezinye izinto ezizakuhlukumeza ngoba wena ungena ungaboni ukuthi kulani kulento ezikumeleleyo. So empilweni sinendlela
esiziprotecta ngayo. Ayisikuthi lapha esihamba kona kunamasosha aphethe izibhamu sinendlela kufana la ukuthi ucatshwe nje usuke ekhaya kumbe unikezwe umthandazo. Ukucatshwa la kufana nokuthi ngumthandazo ufaka umuthi emzimbeni ukuthi lapho ohamba khona uvikeleke. Uyabona into le ifana nakhona ukuthi into lezi zonke ezila ngiphila nazo ufana nokuthi ngabafowethu. So lapho kuchaza ukuthi mawufika endaweni ibe ngowakhona ube ngawakhona echihanga sebenzisa kwabantu even ungathola ngani abanalwazi ubalandelele uziyofika njengoba ngangichaza ukuthi inkomo mawufuya inkomo ungabona inkomo iphuma esibayeni ingaqondi emasimini ingena isiganga uyilandele ungabona idlula maybe 2 kilometers hayi la uzosola but ungabona idlula nje isibanga njani ungalapha inkomo ezofika zisima khona iyakubonisa ukuthi amadlelo ethu into ehambisana nathi ila ungayikhipha esibayeni uyichaya uphondo uyithintele endaweni erong iyoshona igijimila ngalonke wena ukuthi inkomo le iyatshontsha kanti hayi ayikho la efanele ukuthi ibe njani ibe khona ibe khona. So nawe unje awungeke uvuke ekseni wena abantu bakubona uphuma ekhaya lapha uqonde ezintabeni usiya le komanyango uyagcina usiya kumakosi akhulumani lapho osonta khona awungeke uphume wena ilanga liphuma ungaqonda komaplank uyodlula ediba uyogcina uladeka ngoba lapho osonta khona ayisiyo indawo yakho wayikhethelwa esenhlizweni yakho. So that's why ibona ezinye inkomo ziwondile zine stress kubangwa ukuthi that's why ibona abanye abantu la kuthola behlala bengani bane stress sometimes babe ngenani the really destination kumbe direction. So lapha nje uthi njengoba sekwesingabantu kwesikhamba ilizwe lonke siyale kuleli lizwe siya kuleli lizwe which means mawungakafika udestination yakho uzohlala lokuhamba chose uluphembela ngumhlaba. Uyazi ukuthi ufana lokuthi wena ufunde echehanga mina mfunde echehanga bese sihamba something which is 5 kilometers ngenyawo sihamba bed foot isecondary uthola ukuthi ufunda eTokwana kumbe eMachinge uvuka ngo4 kube nomuntu owafunde eThekwani owayevuka before isiye eclassini edlisa inkwesile beans lesi sizibona lapha ezamagaba lezi ezivulwayo uthola ukuthi umuntu wathi eqeda u-form 4 wafeyila uthola umuntu wana manje sengamthole edayisa amatamatisi uyabona kube nomunye umuntu wahambe eLondon esithi uyasebenza eLondon uthola umuntu wangikhona kanankukhu uthola ukuthi wena ulusa inkomo zomunye umuntu wakusisela inkomo ngomnyaka wena nenkomo ezingu10. So lapho uchaza ukuthi lapha umuntu nomuntu nobizo kunento ethiwa lubizo from kulegacy eyabadala ababevele benjani bephila kube nenye into okuthiwa libhadi ibhadi yazi ifana nani kufana nathi sise South Africa mase South Africa uma ungadibana amapolisi unencwadi eziphelele amapolisi angeke akubophe kumbe uyodinga umsebenzi kuthiwa kufunakala amapolisa angeke akubopha amapolisa amaye kubopha unje aqala ekubuze ethi le ncwadi yebo usithi mawusithi bethi hamba so ibhadi ungabotshwa wena ungela ncwadi. What is the point ukuthi ulanda inyanga kumbe ulanda abantu besonto ukuthi bekuthandazele because into yokuqala bakubuzile ukuthi ule ncwadi kumbe awula ncwadi kube lokuthi uyabotshwa ule permit which is valid ubone impela amapolisi yakufikisa epolice na uyabona there is something wrong uyabona into enjo kodwa ibhadi livele likhona emuntwini kodwa asinjani singakholeli kuyona ibhadi lamabhadi ungahamba uyedinga umsebenzi wokudriver ufika ubuzwa ukuthi awula license ubuso sithi kube kuthiwa hayi mawungela license so that's why ubona ukuthi wena ungabotshwa amapolisi akutshela ukuthi umthetho walapha uthi ungahlali la ungenani ungela mvumo uqala utshelwa phonke ulahlelwe emotweni njengesaka kumbe njengonogwatshe oyaphekwa so abantu kufanele siku understand ukuthi ungaya eUK ungafika uhlala 10 years mawunebhadi unganjani ungasebenzi kube nomunye umuntu kunabanye abantu abasePlumtree kompa abasekhansini abayenza imali ukuthi even ukhuluma ngegoli so uyahlekeza ekhale umuntu onamaye evuke ekuseni uyaqala ethi inhla zedem la sekhansini akayenza ibusiness ukhona omunye umuntu bebedingisa airtime ethola iprofit yakhe $1 uyakwazi umuntu onebhadi njani singamasonke sidayisa amatamatisi ngizokwenzela iexample like eCosmo lapha kunabantu othola bengu100 besendaweni A1 bedayisa amatamatisi but behlala bonke amatamatisi abo enjani ethengwa
omunye amatamatisi wakhe engathawe. So that's why bona masikhuluma amatamatisi la abefana efana from the same market. Umuntu ephila ngako genuine. That's why bona mina anginandaba nokuthi lingabuya lingu-20 lilime amabhutata eceleni kwami. Mina awusabi vela ngesabi lo competition awusabi lutho. That's why bona lapha emasimini insimo ezinye lezi ivaliwe benginabantu mina abafika 20. Ngiyabona insimo zonke lezi ivaliwe ezinye beqala ukulima because here i-cooperative ngama-cooperatives under social development which is 37 hectares if I'm not mistaken. Babuya bakuzama abantu bathi inkinga babengakwazi ukuthi kuyenziwani emhlabathini kodwa inhlanyelo benjani benayo. Mawungubaba kunabanye obaba othola ukuthi bazala abantwana labafazi abafika 20. Abantwana laba bahamba besiba izivoto ngenxa yokuthi awukhonisa ukuhandla into engeyakho ulichaba. But kunabanye obaba othola ukuthi unabantwana abangu-20 kodwa ekwanisa ukuthi ebanakekele. So kufana uma ngicompare abantu aba engikala ukulima nabo la abanye ngibathole khona ayisukuthi mina ngikala ukufika kodwa abanye ngibathole khona they are still on the same spot because inhlanyelo banayo kodwa ukuthi inhlanyelo yise kusho ukuthi ngifanisa ukuthi ufana lawe uhamba ulala nani nabafazi ulala nabafazi ubamithisa but at the end of the day kungenama results kungenampilo enjani right kodwa ubizwa kuthiwa uyini ungubaba kodwa mase sibuya uyabunga ubaba lwana ongaphelelanga because you are doing something oyibona right but at the end of the day ugcine ngemistake. Uyayibona into enje into yankhona uyayibuthelela ezandleni zakho kodwa ungakhona ukuyiphakamisa. Uyayibona into enje ufana nomuntu anothatha 50 kg empuphu ethenga namhlanje etefike epheka basekhulu ethe qeda lapha epheka 50 kg yonke kodwa isisu sakhe sikwanisa ukudla 500 grams. So what is the point? Nalawa abafazi labana uthi kwesinye isikhathi uthola umuntu upheke inyama yonke 200 rand lihlalithi into engitsho inyama yaqinisa iyangena nga edustbin ifaka efrijini ivolise efrijini enesilahle. So Mzu fukuze njoba amabhatata la amabhatata into ethi mabhutata imbambayile inhlanyelo le lese kulomuntu othi hayi mina baba Msebele ngizwe ngifuna lami ukuthi ngibe ngumlimi ngizwe siba nesifisa ukuthi ngisebenzise umhlabathi wabokhokho noba umhlabathi engawuphiwa local government ngihlanyela amabhutata engayithola yini inhlanyelo kuwe lapha mawukuthi uyafuna mina mawufuna inhlanyelo mina into engiyithandayo because into le kufana nokuthi lukholo kimi livangele likimi diwe ngakhula ngakho mina amfuna ukuthi uyithathe ngifuna ukuthi sihambe sonke kufike kuyenze imbundo ngikubonise because mina ngifuna ukuthi sikhule sonke. Uyayibona into enje amfuna ukufana lo muntu lwana ukuthi in fact amfuna ukuncindezela ini omunye umuntu ngifuna ukuthi sonke sifane ngoba mase nje singamajuba akula wabayi phakathi kwami lawe ungabona mina sengenza into engasafani lawe singabantu abayi1 ukuthi sokule juba lana iwabayi lidla inyama edonke ijuba lidla ini inyawo. So that was abelungu bethi birds of the same feather flock together bakhulumela entweni ezinjalo i-community ihamba vele injani ifana. Uyabona abantu baseMozambique ngibathanda kakhulu abantu baseMozambique abafana nabanye neminye imihlobo abantu baseMozambique emabe ngu10 malumami bangathola itaxi inabantu abangu7 ukuthi kugcwale ngabantu abangu10 let's say bona abangu10 bona bangangena kusala umuntu wesitheni kungena abangu9 abakwenza bama bonke beyofika emsebenzini lapha abasebenza khona ngesikhathi mabe late beyicompany abafana abantu uthi mina nawe sinje mase sisebenzele something sisebenza ijaradeli 1 wena itaxi vini sigcwele wena ufuna ukuhamba umi mina sensiyafika late kuthi uthi mina ngizacotsha umsebenzi wena susala wona basumpipe emadala side so sengikhulumela ukuthi ukubambana mina mawufuna inhlanyelo ufuna ukuyalima sihamba sonke mfike ufika ubonise ukuthi ihlanya kanjani ngoba ukulayela omnye umuntu sengayithatha inhlanyelo noma eyithenge noma eyiphiwe efike ebeke iwomi angithi uyabona khonkyana uyabona indoda nayo lahleko indoda uyabusho indoda nayo lahleko ngoba ma kufana lo baba wakho ekunika inkomo ensikazi uthi ufika inkomo yani uyihlaba usidla inyama so inkomo lana nje ufuna ukuthi ucela inkunzi somewhere ibuye ubaba wakho ethe siyakuvakatshela kumbe siyafika ethola usule inkomo ezifana ikukubusishwa konke. So Msebele ngifuna ukubuza enye into futhi la ekwenza abantu mhlamba abazosibukela noma abazosibona noma abazobona ivideo le ingaya kuliphi ilizwe kuphi umhlaba noma kuphi umhlabathi
liyakwazi yini ukuthi imali ifike ensimini yomuntu mawuthi umuntu ufuna ukuhlanyela noma isiphi isilimo noma inyawuthi noma ngamabele noma ngamabhatata noma ngamazambane esithi ama-groundnuts kuthiwa yini amazambane enye ama-nuts niyakwazi ukumhlolela umuntu ukuthi umhlabathi lo ungabe ulungele yini le nhlanyelo afuna ukuyifaka kulo mhlabathi kakhulu ngoba nyana sithi umhlabathi kakhulu ile ama-types amaningi kakhulu malumami yebo kufana sithi le climate ezinye izindawo into ebulala abantu bona abantu bengani bayahlupheka omunye umuntu uyaphuma esigangeni esiyajuma right but uthola umuntu wana ethwele irekeni efuna ukuyachaya ibhalabhala lapho kulamabhalabhala khona mawusiya lapho kulamabhalabhala khona ungcono uphethe umkhonto kumbe isibhamu uyabona awungeke uhambe uphethe irekeni ukuthi uyachaya ini ibhalabhala kumbe lapho kuphuza khona inyamazana uzithiye ngenofi hayi inofi ithiya ini inyoni into ehambisana so masikhuluma ngomhlabathi kufana la sekhaya nje kunja njengoba ekhaya izulu linjani lincane but uma ungamanzi agelezi amanzi ankhona malutshwana kuyachisa ekhaya yabona into ezifana nabondluku nabonyawuthi la amabhutata esikhuluma ngawo indawo yankhona inhle kakhulu angithi yabona lapha bathi kuguphi endaweni ekuthiwa kusegangwa lapha igangwa la echehanga emfuleni ngale usegangwa la ko kandikanyo mageda ba yazi negangwa la ko kusontweni lapha usontweni sanje uyabona endaweni leyana into leyana emhlophe egcwele indawo yonke leyana even igovernment ingayibona indawo leyana esingavalwa abantu besuswe lapha kulento lebizwa kuthiwa ngesikalanga kalaga muchikhuwa ikwesikubiza sithi ilime yayibona it's naturally not pesticide ilime lana njengoba wena ukhuluma ungafika lapha uyathatha inqola ufike ulayije ikalaga lana kanti ikalaga lemhlophe uma tshanyana lokumhlophe lokho into ikalaga kanti ilime lempenda le ilime iyenza into lezi sometimes ekhaya uthi siyapenda izinto ungayithatha leyana uyithele emasimini ma insimu iqinile yayenza insimu yakho ibe njani ibe loose into ngayenza kumabutala ikalaga elaba insimi ikwakwa laphana noma insimi zamaphani ezingalimekiwe njana angithi awuboni ungathatha ikalaga lana uyithele angithi awuboni awuboni lokungani bathini le angiyabona kunento esifana nabo gypsum okuthiwa ngabo gypsum lokufakwa emasimini okuthengwe emashop labo lime abantu babe kwenza from entweni zena but kuyabe kungasafa ngoba lokhana kuyabe kunjani lokhana ku natural yebo into imvelo uyabona ayedwanga anything which is poisonous kumbe ngithi eyingozi elokuze uyabona so sometimes ukunje kufana lawe mawulamazinyo akho ungathi ufuna ukuthi amazinyo akho ebemhlophe ubusiyathatha iraspa kumbe ishwayili liyani amahloka lana uchaye ngayo amazinyo ukuthi abe bukhali ekugcineni ishwayili yani izakuba kuyofika lapho okuphuma khona igazi suqina usibale ebugazila yabona awusahlafuni so ma uxuba ngomchekisane you are on the right path usendleleni right ilime liyana bangayibona into asithi ilime liyana etholakala esihlahleni ilime liyana bangagcina sebeyenza impenda futhi bento ezibesithengisele futhi into eshuka sinama resources kompa so because ilime liyana bangayifaka emasimini it's 100% what right because into abantu abangayi-understand you use what you have you don't use what you don't have esigabeni sakithi lapha sokhuluma esigaba sakithi sePlum lapha silensimu ezinsimi abantu bathi imsetshana anye bathi iphani anye bathi isikwakweni so umuntu oyensimele ephani engakwazi yini ukuhlanyela umumbu ephaneni and then you add something on top of what isikwakwa ukuthi kungabi compact ukuqina kakhulu umseche lwana okhuluma ngawo okulight khona even i-onion even